Jya ukoresha uko ushoboye ku ifunguro ryawe ntihakabureho urubuto rwa avoka, kuko ni urubuto rwiza ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'izindi mbuto, kandi ikindi ziboneka ahantu hose mu buryo bworoshye. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze, nitwa Noh Kadafi. Iki kiganiro mugiye kugikurikira kuri Noh Kadafi Official, aho mugomba kugisangiza abandi, mukibuka gukanda like, abatarakora subscribe namwe mukibuka mukayikandaho, ndetse mugafungura n'inzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bibacika kandi mubibone mu ba mbere. Muri avoka habonekamo ibinure byiza bifasha agahu k'imbere mu mutsi, bigatuma amaraso atembera neza. Avoka yongera cholesterol nziza, ikagabanya cholesterol mbi mu mubiri, ishobora kugenda ikongera ibinure mu mitsi yo ku mutima, bigatuma amaraso ananirwa gucamo neza. Rero iyo umutima utari kubasha kwakira amaraso neza gutyo, ugenda unanirwa ku kigero kiri hejuru. Ibaze ko mu mwaka wa 2019 hari abantu 360 bitabye Imana kubera kino kibazo. Avoka zigira akamaro gakomeye cyane n'iyo bigeze ku bwonko. Muri avoka habonekamo vitamine E, vitamine C, lutein bifasha kugabanya kwangirika kwa tumwe mu tunyangingo tugize ubwonko. Avoka ikungahaye kuri fiber, iyi ngiyi yifashishwa mu igogorwa, bikagufasha kwirinda kurwara indwara ya constipation. Muri avoka habonekamo kandi vitamine E ifasha mu kugira uruhu rwiza, na za antioxidants zituma ugira amaso azira uburwayi ubwo ari bwo bwose. Tugiye kuvuga ibintu biri muri avoka ntitwabirangiza. Gusa muri avoka habonekamo vitamine E, vitamine C, vitamine K, B6, B9, magnesium, copper ndetse n'ibindi byinshi kandi byiza ku buzima bwa muntu. Rero gerageza uko ushoboye kose ku ifunguro ryawe rya buri munsi ntihakabureho urubuto rwa avoka, kuko bizagufasha kugira ubuzima bwiza. Shimiye mwese twabanye guhera ku ntangiriro y'iyi video kugera ku musozo wayo. Ndabibutsa ko umuntu utarakanze subscribe ngo afungure n'inzogera ntabwo azajya abona video nk'izi mu ba mbere. Ndabibutsa kandi kumpa comment muvuga uko mwajyaga mufata urubuto rwa avoka n'akamaro mwabihaga. Bibutsa no gusharinga ino video ku nshuti zanyu kuko ikubiyemo ubwenge bwinshi. Ndabashimiye rero, turi kumwe no mu bindi biganiro by'ubutaha. Bye.